mayam Manipur top channel dagi video amada update tawjage adudi mayam matamsu yam sange pakna aina thabakki video gumba upload tawdubase adum comment box dum habirakpasu mayam yawe thabakki update su dum tawro haina ko ai tawrake budi khan mayam thabak chandakti khatang sinba aduna pakna video se upload tawbu ngamdre sawade mayam hojikti dum tawrani video se ko aduna ngasigi thabak kisna mayam si hana khangbusi orangani khangdaba kangu gina su adum haijarage Indian Navy gi thabak vacancy la mayam aduga maru oina class 10 pass tawrbu kangu loina mak thabi yari si exam se ko yam khudong chaba pi ba thabak ne Indian Navy to join tongning kangu ko aduga masigi thabak si mai eligibility criteria ne karino education qualification selection procedure tang kya dagi application form se kamaina thajin gadaba karam gumba miyone thajin biya haimna singbu mem sawrak pa haige aduga maru oiba singdi aigi sigi direct link se video gi description hapamge aduga pabira kan isana mu hena gyan tarani ko aduga magi point out toroga khutang maru oiba haitare aduga maru oiba singdu mem haijage ahanbada magi la ise form se Indian Navy gi ne ko dak la ise si invite online application form for unmarried male candidate for enrollment as seller for metric recruit MR ko metric recruit MR APR to 2020 base for course commencing April 2020 aisa aduga magi job profile su sida loina pire job specification hai kana chief pire steward pire ko makhada number 3 pise aduga mai education qualifications me aing sa jo hai kare 10 pass to bu kangu loina thabi yare aduga mai sahi gi matang se me amuna yengbiyu ko sidi ex relaxation apply to bu khot pam pulaite direct mai gi sahi sigi manung da leibe mi ko loina apply to bu yai ko sahi se 1st April 2000 dagina 31st March 2003 foki manung da leiba kanguna adum loina thajin bi yare aya mana gi subscriber se class 10 12 ngatani ko aduna moi kangu adum thabi ai si exam ji yengo akoigi aidi 10 da certificate yaukiba akoigi date of birth yenga kan yengbiro yabo koi thajin biro khodong sabji mangan biro mai gi job specification chief laire steward hygienist ko makhara loina pire sahi pire mai salary gi matang su pire salary si dum sawe mai si ko stipend si pobu yong thamda 14600 p nai se training period ta aduga mai salary se 21700 tagina 69 adu magi promotion su le promotion karakpugi matung ina magi salary gi mastang incentive loina masakana matang yora mani aduga sida moina main oina haise mai selection criteria haina mai maru oiba point out khutang tawjarage yam hena haidran ko haini matam siam longning da ba du mai selection criteria gi manung haire computer based examination ko CB magi taurani my question based loina ma hide the question paper will be computer based with a total of 50 question manga lani question yankhai lani adu question yankhai dugi ma amam loina ko my question do hindi do rakpe english do be khoina susudum tawbe my do question type tuna objective type ni ko multiple choice ne aduga magi section je ani thona khaido haire science ne maths ke maths ka di section amada pulle ko amana general knowledge ne smaina khaido e aduga the standard of the question paper will be the class 10 gi syllabus tagi loina lakane ba 10 gi syllabus tagi my sample paper exam aduga nang sample paper do pamagadi magi direct website te sangbiraga www.joinindiannavy.gov.in de sangaga akoina my sample paper adu loina download to biyai aduga magi exam gi matamna 30 minutes sai ko the ma'am si maru obesing loi haire magi negative penalty for wrong answer like 0.5 mark deduct toguni ko adum loi lai adu sigi selection tawlor matungda physical fitness test haibam laire medical standards ko adugi matung ina selection loi phangaba matungda magi merit list thoka na selection phangduine ba sida so haire selection procedure thara kana ko examination fee gi matang dana haire na ma'am examination fee se lupa chani ga manga pi tagudoba adugo schedule caste oiba schedule tribe oiba kangudi moi di examination fee payment tawrai moi di direct exempted ne ko free ne ba moi di khudong chaba lobbu yai sagum base ko Manipur da SC ST ji aduki matik jamna lei ko adu khudong chaba su yam pi north east na mya thajin biyo si manung leiba kangu khoi aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯅꯤ joinindiannavy.gov.in ꯆꯪꯕꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯔꯤꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯔꯤꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ID ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯑꯅꯤ ꯔꯤꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ID ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯣꯒ ꯏꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜ 3 ꯄꯤꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯅꯣ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ 26 ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯇꯥꯡ 16ꯇꯒꯤꯅ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 1 ꯐꯥꯎ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 1 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯒꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯤꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯨꯜ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯕꯤꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯣꯏꯕꯤꯔꯅꯨ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯊꯥꯖꯤꯟꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇꯨ 10ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ 10ꯒꯤ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁ GK ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ SC/ST ꯐꯤ ꯑꯦꯛꯖꯝꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯤꯗꯣ ꯂꯨꯄꯥ 2,500 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯥꯔꯠ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯤ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯁꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ